guys, welcome back to my YouTube channel. Tesa Shisian, welcome back to my YouTube channel Parlok. Thì họ last lắm mà kami asyuban pelat video last lắm. Thì badan ki daw bom lakyar. Sa bang la don kelas man kasih duduk men step haduk menit kumtu. Thì ngam lapor syugen. Thì nak kata daw, thì mentah kasih is a surprise. Thì nganam itu orang anda syai. Thì mentah kasih dega Friday thì ni một bandit trip sang bang kami tu kada syai. Dia saya pej akan ke video haduk benda kut dan saat tip syai kata kajaka. Dia kata kajaka ka balong kum Meghalaya long balong bun klawi egem tu ta. Sang bato saya pej akan ke video jang haduk benda kut. Dia mentang ada sum ka shit bang ni apa dari dia ka shit bang. Dia nang ala syati dia ka wada syati ka dia talong normal syati. Dia ngin le syati dia ngam tep saya pej saya ngor menyalan menyalit kasih sudah kata kadega best menyalit kasih sudah saya pej mauแต่mentang ada sum. What is this? Lami kenyang ni pimples I mean pejnya ngalak le ya tersemru aduk meneman step aduk menin ngalak le ya tersem bero arti kiti. It's so hard for me ngalek tersem nak nega ketiga diang hal ketiga mon de kalong jenjar bahaya mon pen EP. Dapat pilih ibang ada bela tersem baru art kiti. Ani haga por bangat draw arts lay kalong jenjar hayang adang bam. Ya artist de haban itu kata mentah ong ngamut ban lepit jing bam syua nang ni ani napo nang ba ngan yo ban ra syatie mo namar ba yo tangan gumno de to kata ngan lepit ni le lang baik kani ka pla jonga la de back everything kala don hang tu de mentang lepit na sai kita jing bam mo ya ka jing bam manam thetra mentang thit sibet bet tu i Parlok jonga ek ka ba imot ban thit hang sa thit lang kita mentang tangan lepit momo syua momo ai ni yang lepit momo syua mentah bam namar bang lat ngan tisibit ngam tep reng namar baki ong kendari jela de ban foi de nganang ni jarum tu crash tank kendari nat I have to prepare for the food itu kata tang momo syua ba momo mo de lang ma de shani la riu stang nyu duna namar riu so kuai petang shai de shani de to ngan le kit syua no ada umumo de da ada kit momo de ngan wan hostel ngan sabam tendang ada bam dengan salet saying jeng di Parlok iconga ingnya mi lang na hing tu hot ka metro ka jan mat kan ka PG jonga nang ba itu yong yo jap rabeje ti yong wan bam jan sha hostel jongi di Parlok pek ngala kit ni ice cream de momo uladan hang jonga pek kuno ni war bang abu sing siapa yang yo asyik ya ini di momo betul kata bam no Parlok mentang lah apa yang kau cuci yang ada bam sudah nak yo momo yang dah ada bam yo ni momo sa shong shikam tidak menyum beje nyush tak kepungan saling nasi jadi Parlok jonga hostel ini cuci jodoh dan ada bam jat ni nasi sudah di Parlok mentang ada bam yo momo telah met la nyush teng 4 minit dah dang sepsi telah news teng tangan kre no namar hostel jong ti Parlok jonga ki aja prabuji dengan kre no an le chatie te ya ka plang an amra dengan bu syang ni namar ka khia namar bangi mut ban le metro nang ne na jan hostel jonga temo nang le hostel jong e tingin sa wan ngan shim ne ka plat sa le pat te to tam tasis dan ngan kre no dengan da te ya ka mentasi tingin pong normal wit ka mangi pong aying kumni tingin pong komta tama haban pong ki long sleeve pen namar ba ki long sleeve top long sleeve pen namar ba chatie jag bang le ka kriar de to kata mo de to kata tasis dan ngan kre no dengan sap ni pinang ala po sha hostel jong ti Parlok jonga mo ang kren sis dan kloy khna mangi nom slam na mathan mo le mir ti yo ni mit kumno kan thei breu tengi thad mo video Parlok jonga ring mo le te to ta bye. So guys mentang ala dan hang ni ha hostel jong Parlok jonga sing ada pamja te pe ini jonga la red dia mentap itu ngilat hit di kijing bam oh zalim
Long mentang ila ya lej pet kan dia ka plang ah. Te ngalap phong na slipper na mabangin lej ngin thia tamo te no use man phong juti te to ka tam tang ila lej te ini mimi la ra na ga luggage te ila te jingbam ru pila da BUE tem tang lej direct na ka metro te ngin lej be chapa ayu chapa Meghalaya house te chateau gila dan ru bero te to ka perlok bang second do pa ndai la po chatia mo guys te mentang ila jan poi te ila poi no hi te to tam tang ila poi ayo okay bye so finally ila poi te perlok mentang ila poi sini te mentang ila dan po cafeteria te ngidang up ya ka bos nomor ka bos kan wan kadoi beje te ngidang nghe dan hang ni te parok nghe dei kasih sudah te to katang yang saben EP ka bakam syakmat mo te kan ni ka day 1 te we gonna spend a lot of time over there te saya pet ka video do banakut te to kata hi mimi te to ila ya lek ka bos ka lawan te to kata mo ila dan hapo bos te give back nggak siyang window seat and you know then mentang lahat bahate I have to sleep to katamo ada yo siyang perfect place kaya ka ba manta ya kan ka vlog ang pagkitang kumnepeng ngila mo ba mi ispang de ngana pang issue pian pen isindan dang ila poy na marbangan satya mo na marbala siya ngihaban ngila don program te mentas ladang thia hapas te nganam yo thiara te to kata la kapor la shibjisteng te ngila poi hang ne hajaka ngam te bre la poi ha ei te ki ong ba 8 minute ni ai break nang ba pinya le desha la ne kat ba pikwa ti to katangin ya lej man tamo pet how are you feeling kedukan ba pair bet kira tho ate ice cream athol na dong sidong SS Bakers te atho sari store atho sportswear dem ta e wan thit dem ta te manta ngila dan hang ni hapo restaurant te kidanya di shabaro te ngala ngam kwa shu bandi e ru na marba I don't wanna eat anything ngala ada di so fanta te takadao te pet ka restaurant ka bahe ba ka decoration ru ka basa te to kata perlong anda ngala persang ban thia ta ngam yo thia te ngam tip shu tang bato ngan sa persang mo te kom tu menta ngila ada di sha te nga tanga klem di re te ngila shu ya pack te ngin saya bam shibit dang la thangan te menta ngimot banyalet phai biang no ngimot banyalet no te ngin saya poi la shai in riu buji man step la ne nyo buji ngin patip ya kata te to kata te menta ngam thia no mo te ngin saya kendu epi entang ngila poi sindan namar bandring video sha baru ong ka phone chungam dan battery shura and plus ba meet tamo te no use te to kata hi good morning te kumba pilayo I bang la travel men mer ba ro shimen te kat menta ru ngin pat boy la nyo buji menta ngin pat boy te ngi hapan dat biang lagi taxi ban te we have to go by the taxi shedu ka jaka ka bangi mon ban le te menta ting la don hapo aman sapne to epi shipang and then la boy at the exact location te to katamta in here no te ngin chong lagi taxi te to kata ngin sapoy ngan sapin EP and la boy mo ta we
I'll tell you. Dia mentang lah dan haka taxi. Te pet. Yang sa pen EP shibet ndang lah te I don't think so bangin yo ban tiam ta sin te nama I mean mentang. Ta tang sa pen EP ndang lah po exact location and te patap share ka jaga ngi la dai. Te tang sa itu EP ndang lah po mo. Te pet la yo I. Ke internet ada. Paper lock mentah ngi la airport finally mentah la pra bejeng airport shane. Now it's already 8. Ngi la airport shane kade ka jaga ka best ba ka internet ba tu mentah ne thu no shi sandan ngi wan chapo Uttarakhand ka sha ashram. It is so peace of mind, the place so good. Te ta kata pila ban yo I ki shinrang ki sa la ka jong ki kan thei ki sa la ka jong. Dia mentang ngin restaurant Shipang, dia prashteng yo breakfast, dia tak kata in second do Shipang ndala yo breakfast. Mo tak kata dia mentang ila dep kre, dia ngin ban le ti sha no, namar pa prashteng yo sha, dia ngin dap sat khamat, dia ngin ila dep ayu, dia ngin change dress, dia ngin tiano ong ngin di sha no, dia tak kata mo. Dia mentang nang pam yo nu bread. Roti dapat banana dia tak dia mentang ini ada ayu ini ada disha ini ada breakfast dia ini ras piang no ini ras kumtu Shipang di Shipau beje kan sedang ke program dia kan sedang ke program Shipau beje dia tu kata ini saya kan Shipang Shipau beje mo. Dia ngaladap sum dia sum tangga mat ka kriat bah ka ka peja bah dia mentang lin sha yang mania dia Bible ala carry Bible dan this is Mimi dia tu kata dia lapoi pen kadi hang ni dia tu kata pen siapa dia kata perlu ma dia ngi la ya Shanghai ni hapo. And what do we get? A book and a pen to write on the words of God. Dia to tapi tu for long time la wa jing seng ding dang jo 10 minute ka break then da nang ta te in sa long activities dan activities and da nang tu then lunch break after lunch break in sa long jing seng yang sa sisen kata mentang yo ni shondur shwa dapat kani de ka you green dapat dia nanti kadang ka lake dia mentang idang don game dia mentang idang don ya ka game dia am apin AP ka game ka bangi hapan ya guess ka teng jongki beriu kum to te wait let me show you kum nia 1 2 guess the name. So ka game tingi ka ton jeng 4 poira te to kata teman tu say hi dia mental ada ka for lunch ting nya lek bam jasino ting ada lek kai game te la job mangisia la job ka group jongi ting nya lek bam no te nda wai bam ting sa ya wan biang mo tani raja jongi. Hi, what is your name? Gifty Lenzanathan. Can you sing for me one song?
Jesus. Okay, sing. Jesus loved me, yes I know, for the Bible tell me so. Done. Okay, how old are you? I'm 4 years old. 4 years old. Wow. Dia mentangi lah ada bum. Dia lenyap sa kamera. My back. Lapang ka medjonga. My back. It is hurting me a lot. And ta. Thì ta tani nga tha. Thì cái gì sang bar ka lawai. Thì như là dem tisha menta. Thì ngamot ban lệch cái shaky leg type kum tu. Thì ton sa pen EP kum no galong. Thì sau đó xong ba ya pa kan ka video handu ban ko jubat. Hi Ju, come. What's that? Dia mentang yang tak lek. So Mimi, where are we going now? We're going to the lake. Okay. Then how do you feel? Feel amazing. Oh, dia mentangi lah boy. Hakan nega jaka finally. Tak aman pen EP kumno kalong. And it is so good ka best ha ka weather ru. Te ka umru ka best ha. Te aman pen EP kumno kalong. Mom. Hi Ju. Hello. Beautiful. Okay. No, it's a vlog. I'm gonna edit. Then kidan kiba shongling, kidan kiba less lighting. आंटी तोड़ देगा आंटी te bet ki briu ki bun ha ki baya ayushenia ki bayawan kashenia te dia mentah on ngalak phong ya kan ga life jacket te ngalak phong ya kan ga life jacket te bet hi te hi te ta hi Mimi. Hi. Tiêm tang lại xong cái này cái board. Để bạn. Imi ông anh này xong tang ba. Cái đấy ông ấy xong vậy cho mó thì tao chỉ xong là xong bét. Thì ta. Let's just slip away. Guys, we are safe from the water. And I know that Mimi, you are tired, right? Both of them, because all of kilai penchilun. Mà itu dia ngi dau wan kloi kan kenang ba ngin lat nak te te nak ta ka dau te kiti arngut kilai ya yu tie te but it is fun te ta oh yo what is this over here? I think it's a fish. Te perong ngila ada bsyong ya ka tu ka boat te mentang ngila wan sini sejrong te ngila ya shondur te ngila ya ayu te ngin pet mo kalong kumno te and kawaida siya ni kabas ha kalong mikum siya po Meghalaya
Thì Ngiwan sini Ngiwan youth camp ngaklan pada tu deh Ngiwan youth camp ba naka youth doing de tok ta. Like, so good. I love it. We are going back. De to. Menta perlong. Nila ya dep shongbot, dep shonder. Tinggal ada buat everything tentang nak ya cube yang ngut penyalit nak sya jakasa. Itu kata, hi girls. Ta. Ya, thank you. Oh. Why am I saying thank you? So now we are tired. Menta por bahyar tekat kat no ka jing snubang chu hiar kruk. Dan dang la cube menta. So tired. Tama to ka experience mo. Nila ada siyang board. Kali bahaya ha. Tatok ta. Wanam mga om ito kata. Namar ba? Tetep kalam kata te. Anam laar mana you vlog. Teta. Iya, nila epoy. Te ngalatan. Dia mentang ngimot menele bam jano anda ada bam ja tengin yasum ngin yasan tengin sa kandon ka movie nya apa nepet film ka film mantap ram saya epet shibet dia mentang ngimot bam jamit no namar bala new shiteng new bici I mean aja new shiteng hi yang imut bam jamit ada alden aneh fresh up teh after nonton dan program yang teh kene ka chong yo matar paneer dan rajma chawal tu tambangan bam paneer fian enggak ada mo dong ni la ada bam ja sebenarnya lapong sudah kenang mengenai long ginseng dry no ada ada long ginseng dry ini apa jaga film yang tu film ayu ini apa itu kata ini lang laban kawan tamu ini kayak apa movie ini perlong tentang ini ada ke program is over ini ada kita jaga film tu ini belum semua first day vlog and Allah